Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana şkamîro pişkî para herin van salê berê çi bû çi nebû em pişkî bi bîra xwe bînin, em çi dikin em hinkî bi bîra xwe bînin yanî. Em însanin, em heywanin, em hinkî bi bîra xwe bînin yanî. Êk me aniye vê dinyayê mecbûr jina çi aniye vê dinyayê em pişkî bi bîra xwe bînin yanî. Kî me aniye vê dinyayê? Rebbê alemê me aniye vê dinyayê. Heqê insana da ji dibê Bismillahirrahmanirrahim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بمن إنسان مكمل şekilde. Farka me û heywana jeve. Ama maalesef kavak merib li jiyanê dinê re bawer bike heywan pir me daha adaletli ne, daha huzurlu ne yani. Niha qenaata me da be di dünyayê da yek ciyekî bi hûsekî ku bomba lê neketiye wî lê neketiye nemaye. Dünyada da tu şeklekî işkence ku insana li heywana nehatiye kirinê nemaye. Her bêberê quralekî ji wan re hebû. Eger du gunda, eger du bajara, eger du dewleta li hev xistina, roja xwe berî dikirin, li meydanekî top dibûn û şervanê wan li hev dixistin. Heta Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabîya re dibe wextê ku hûn çûn herba dibe qarşî ixtiyaran nebin, qarşî sebiyan nebin, qarşî pîrekan nebin, qarşî heywana nebin, êkul mal bin qarşî wan nebin, qarşî baxçe û bustanê xelqê rezê xelqê nebin. Êkul meydana herbê qarşî ve derket qarşî wan bibin yani. Ama maalesef îro qural ji tiştekî re nemaye, qural ji herbê re jî nemaye. Bomba davê je apartmanê tîne xwarê. Di nêz da çend sal berê li Sûriyê xistin Gumû wan bombaya avêtin û avêtin bînayê ser serê wan de xerab bûn pîrek, sebî, însan, heywan tev tê de can dan em bi bîra xwe bînin sebîkî di binê enkazê de mabû, sax bû, di ber mirinê da bû goçê got ez bimirim ez ê we timamê însana ji Rebbê alemê re şikayet bikim got. Ez ê şikayeta we ji Rebbê alemê re bikim eger 10 deqe çi piştî wî rehmet kir çû rehma Xwedê lê be. Şikayeta wî însanî li bar Rebbê alemê qebûl bû. Rebbê alemê zemankî ket arê çi anî dinyayê? Korona hat dinyayê, korona. İnsanê bêlimê wê çaxê digotin kî ê ku timamê yani vîrusa korona dünyayê tev top bibe ግራmek tune, yek ግራmek tune ye ama dünya ket telaşê, dünya ket hindir nêrbû ji mal derê derva. Rebbê alemê got hûn herbê dixwazin, kerem kin derin, derin meydanê werin herbê ji kî ji we karin derin. Êk tanka wî hebû, êk topa wî hebû, êk tîyara wî hebû, helîkoptera hebû, her tişt xarşî vîrusê serbest, Rebbê alemê got we mesker şandiye navê korona vîrusê de kerem kin şer kin bana ku hûn heqa mêrin yanî. Kerem kin şer kin yanî. Zamanê berê golika gem li devê wan dixistin, heywana gem devê wan dixistin ji bo ku ne jindiya xwe filan. Me gem jî xist devê xwe, Xweda Teala got demek ki însaniyet nelayîqê we û nelayîqê însaniyetê ne, me çi kir? Me maske xist devê xwe. Me destê birayê xwe nedgirt, destê pîreka xwe, sebiyê xwe, kurê û qîza xwe nedgirt. Heta me destê xwe nedişûşt, em ji hev direviyan, em nêrbûn ji malê derin, ji malê. A Xweda Teala got heqê we ev e de hindir dabin, kerem kin. Şikayeta wî sebiyê qebûl bû yani. İnsan hebû ku serê şeveqê dewletekê taştê dixwar, nîvro dewletekê taştê dixwar, dewleteka dinê êvarê diçû dewleteka dinê taştê dixwar, piştî şîva diçû dewleteka dinê rawa diza, di hindir dama. Trilyon dolara perî wî hebû di hindir dama, tîyare, helîkopter di hindir dama. Xweda Teala got de kerem kin. De derên derva. Ya got weka însana jiyan bikin, ya ji awinên di hindir da bimînin. Beriya wî di hezar û nehê da bi bîr em bibînin. Li Avustralya gotin çi?
گوتم والا دوه پر زیده آوه دخون ام دوا قراردان گم 10,000 دوه بکشن 10,000 دوه چی کرن؟ دست بکرن گرمو 5,000 کشتن به هلیکوپتر و فلان و بیوان چولال وان داره هی 5,000 کشتن هی گوره قرالی وان 5,000 دیجی بکشنا چی بو خدا تعالی فلکتا باران بانده آنی فلکتا قومه فرتنا قومه بانده آنی فلکت کی واد سری وان که خمان حیری دبجی 5,000 دوه دینه بردان وان نکشتن وره دیاری که انسان بر آوه چو خانی وان چون حیوان وان چون عربی وان وکا آواد تختکا سر آوه لیستن چون اما بیرا خو بینن یعنی فرتنا قومه دا گلک انسان کور بون خدا گون دوات کجنو سا آجوه کرم کن یعنی خمان حیر یعنی بنی زمان ربي عالمي فلكتا تينا سلمة أمام الشيخ باناين المسألة يعني پشتیوی ام نکروج مال درکت نه هی مش مال خود درکتن خدای تعالی دپرم معنی بسر مدا دپرم اجا ام چابو اجا ام نیر بون تکت نه هندر ام نیر بون تکت نه هندر متقولا من هندر و باجا بکوه ام دروا سوقاق رازم بمها خدای تعالی قوی خانی نه هشي خوب دسر مالا و حقيقي مزله مزل را حاضري بكن مثلا اما مالسف نمش قرآن دستن نمش وان کشتنا دوا او سرا دستن نمش دپرم درستن امش تشتكيش درس ناسينن ام چت کن به باو خل ظلمه دکه راست گلک انسان د دنیا دا ظلم دکن بمباد وشینن بالطياره بالهليكوبترا پک ایک ام ظلم ناکن ام چت کن ام بدنا شيخ ام جيل ميج ناكن ببريمه ام روجي ناگرن ام صدقه نادن ام زکات نادن ام فرادکن ام دیاغ باوی خور نباشن امش بیرا خور نباشن جانا بالا وده دمه که لجباتا مرد به وانا من امر خدا مال حرام نخواهی نخسنا مال خو لو تو زکات نادی مال حرامه تعرض چیش فایز بانک پرتینی مال حرامه و نه مال حرامه مال حرام او تر دزی خلقی بک یعنی روجا هر تشتی هیه روجا هر تشتی ببره نمرو چی گو از خدا محاشا سم محاشا گو از خدا مه رابو حضرت ابراهیم آوه سر آگر و دو تاریخ دا آقا آگر گشت نبیه بکی دو دنیای دا به مها ایزنگا آنی به منجنیق حضرت ابراهیم آوه سر آگر حتی جبرائیل هوا چو با حضرت ابراهیم گو از خلاص کم گو ایک مشاندی های وش مایه خدا تعالی از آگر را امر کر گو حبیبیم نشوتینه تبلیوی آوه دیسا نمرود جربي عالمي حرب خست ورم شربك حاشا ثم حاشا خدای تعالی چکر کرمشه که سقط شان گو اشتر تو کرمشه شرکن کرمش پوزی ویدا کد میجیوی و بدست خود سری خو پرچه ورچه کش عسکرات گو سری مخن سری مدشه چوچک ببالو زاکی لیاق سری پرچه ورچه بیان فرعون جي دعوه خدای کر فرعون شوا بول دو حضرت موسی خدای تعالی حضرت موسی را بحری فکر فرعون دادوی حتی موسی آب درکت و آب لفرعون ها تفدو و کت خدا تعالی جسدی گوز خرناکم برا عبرت باش دنیا را ایرو الانگلترا دمزه دایه آوا کتیه فرعون رب عالم دبی اون انسان وکا انسان جیان بکن وکا حیوان جیان نکن حتى رسول عليه الصلاة والسلام دبيكي لإيه سريع عرض رحمة بكي شبو خدای تعالی جي مرحمة تبكي رحمة تبكي ام چتكن ام فرصت دمشينن فرصات دپرم چه بو ما قولان بهاكر ما دزنفکتان بهاكر ما ماسك بهاكر ما گو فرصته ما نام بهاكر وسايره خدای تعالی ويش دبينه هر تشت و هر با خدای تعالی هر تشت اجا ایرو چه ایرو الگاز و چقا زمان کتی آره گم شو گاز دیه تشکی نما نه پیرک نه سبی نه حیوان نه بینایی تشتک نما برداجی اکبریه ام جی سیر دکن ام دولا ام ظلمه ناک ام چی جوانات کن پکی مثلا و ربی عالمی حساب ویاجما بپرسه آنا واید بین چید به میمون چی در کتی دنیای بلکی دنیا استیلا بکه مثلا خدا تعالی تشتكي والا ناهله وان انسان كل غاز كتم بمباي مرن
حفت خوازل بوان کری، حفته خوازل بوان کری، 700 جار خوازل بوان کری، او بون شهید چون. پکی امی چه جواب آخو بدن؟ امی چه جواب آخو بدن؟ ام هشی آخو بدن سری خو ربی عالم یکی تنه دو دنیای دا. اگر که ام وک ربی عالم وکا که تشتیکش مد خوازه ام بکن ربی عالم الما بنره شفقات مرحمت و سیره. والله اگر که ام وکا ربی عالم جان نکن هیوش چوهر سرمه ام نزانیم ام هشی آخو بدن سری خو. یعنی جبو چه ام هفت کفن جبو نا چه یعنی ایرو بیه که برای دی برا را خبر ناده دمالی دا باب را خبر نادن جفدو عاجزسن یا یک تقسیه و چید بیت نجی عاسه یک پریو چید بیت نجی عاسه یک دباجار دا دبیت تشتکی ایت نجی عاسه بنا خودم چما جف عاسن یا گر ام جفرا دلخواز بن دلخواز ام جفرا دعا بکن خیرا مزن اوه کی کو حیا تشتت تنه با اشترا دعا بکم خیرا مزن اوه کی کو تی پشتی من جمرا دعا بکی جمرا دعا بکی یعنی اخیرا مزن اوه نکل باه فولا اشتحس كما دعاتك مثلا اجا ام غازة جبيرا نكن اگر چجمه هات اموي بكن چجمه تي دعا جمتي چجمه تي امال وان نسينن امال وان نسين تتشك منا بأس تي او ساد دساد حزار دي حزار 20,000 او اكونومي وچك مش بي مثلا قنا بانفيا بكن فيا جبونا كش ربي عالمي رجابا بك مهبه ام بجي يا ربي ولا ازدور بوم بمن ندبو يا ربي تشاهدي مجوانا دعاء تكر بينج وقت يا ربي تشاهدي من مالي وان مالي اسرائيل مالي امريكا ندكري مترسيلا وان ندكري بتقول ترسيلا نباش برا اما بس بكر مرا جلي مقريج به اما مترسيلا وان نكري جواب كامل ربي عالمي رهبه خدای تعالى بروجا نتنياهو جبينه شوا باش بقاني برياوي آریا شارون کت حاله کی وسا کو همشیره جد رویان کو دکتر جد رویان دکتر امریکا لیگو کی اویا خزبا رب عالمیه نه دمره نه ساخت به خزبا رب عالمیه روزا نتانیاهو جوره اما وی روجش ببینن یعنی کو حقا انسان خص بني بمبايا وي وسا بفلتقى انسان کی وسا بالراحت وجان ندى يعني ايمانا ما الرب عالميه او رب مزن يعني وانتبه من عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي وخدابن خداي تعالى جوار عزيبه خداي تعالى حزورتك مالوه خداي تعالى صحتك مال جانوه بركتك مالوه خداي تعالى الاخرته وتك جنته جنته جي وتك جناره حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام